Jauh-jauh tu sa kajam-jaman makajina na sulibat. Saka tu sa kajam-jaman na uraja sepui na kainu atsamas imazai tua ipisio. Imazai tua sang-sangsa na kayan imazai tua itakaran pajutapro kato sepacakaran. 以佛所书1章1节到14节。Jakan ati Paulo sinikirai tua barung noa semasa seman sin kaulan ni Kristo Yesu sema tigami akan tanumun se ipisio na kisah mula-mula sinja mabana na ki pauli-uli kisusu tay Kristo Yesu ula sini pakizang tanumun noa ta kama semas katwa marereng ati Yesu Kristo azwa na pakisumali pasli katwa sulibatan karwai toa semas kama noa ta marereng ati Yesu Kristo ayatwa pinaka te Kristo pagau-gau ta nutin toa patara wawak nama pakakaizwa mangwaan i cari wawaw pasusangas toa mati ni maju toa i kasawan pinili angaichen pakate Kristo toa ta sika masam parawatsan nekano sika puapual i te ayaw te maju sini kilibak ite noa semas sa penti pakasanga setua masam alak ite ni maju pakate Yesu Kristo aicu mana kina reba mana barung ni maju zengeri masa aicu kate riguan pas ling noa semas ayatwa sini pakalavutan pabai ta nutin sini kiliwa ka ala ka ni maju maban azwa pinasayan ni Kristo ata sini ka masuk aja yanga au sini pazka tanga ata pasari sario toa paramuran noa na pakisumali pasaling noa semas au paparamu rawat sajwa pasaling ni maju tanujen sini kirain toa sawan sa asubungi barong ni maju saja pakalangi uta tu na penene tanga di maju tu pakate Kristo matsuvung tuanzwa sini zazao kinemeneman aicu kinemeneman na maya tusu no madalu nanga azwa pinene ta adau inati nanemane manga ai cari wawau katoi ikat sawan urisan itai na pakirain tuanzwa na masang uru ati Kristo nanemane manga tara sekirain sakamaya tua pinenet noa semasa maasuvung au semas sini kirain tua pinenet pakasanga setua barung ni maju sana pilih seman ni maju ta'ala-alan pakate Kristo barung ni maju ta nuamen sang-sangsan semam puzangaran te Kristo ula semam perawat setua rigu na semas inaya au timun uta ka rebantamu tuanza ka uridan na turu mabana no sinika mapas iding na penakarwareba kai na masarangamu te Kristo
sano ka maro pinuhang anga noa cemas tua zua sini ki esesa tala paravacana vavak aichua tala paravacana vavak sikakelangan tu uri gemaugau iten tua mangwaan noa cemas au titen na sepalavakanga tua cemas uri mapaseling uri mapaseling ngetin maro masu adayanga saka uri semamparawa setin tua rigu noa cemas aichu kai noa cemas satu suaka jam-jaman asini pupatarvan颂赞上帝荣耀的恩典 Marwa zemenger papurigu tua ta kama itarivavao tua pasilin tua migumi 人若没有看到自己的罪，怎能感受到上帝救赎的厚恩呢？祷告是人的生命与上帝建立关系的管道。那么，你曾否审视自己的祷告？基督徒的祷告往往充满了祈求，这和未信者并没有两样。你是否单单因耶稣基督在十字架上所带来的救赎，而在祷告中颂赞上帝荣耀的恩典，而不去在乎外在的好事和成就呢？Sinai tu soa kadaman-daman. Saka tu soa sinan apuro imazay toa una makaran. Zengri masa aichu kateriguan pasli noa cemas. Ayatwa sini pakalavutan na pavay ta nuitin sini kiliva ka alak ni maju aichu kai noa cemas saka latinana kemelang tutsua ka jam-jaman asini pasemarau ta nuitin 颂赞上帝荣耀的恩典 aichu ta chinalivatan kemalantin aichu kaitan na alak ti Yesus Kristo si pagau-gau Masanta pasari-sariu macai imazay toa jujika sa valot. Saka aichua kelivak noa cemas paulida ngatan sini pakalavutan na pavay tanutin. Saka datina na kemelang toa kilivak toa mana pasiling noa cemas sa kamay taliwabaw. Saka datina na kinemenem latinana kitimadu akinmen tuamana aichu kisuna enuri-nuri aichu kisuna sumpu-sumpu tua sisiu aichu kisuna vai-vai ka pusara tua nama paura ana semari misi amarka sula ididi amarka timai manga akisuna matsa uwa kilivak tua su semengkemekel akisuna matsa uwa kilivak tua su kiokai akisuna matsa uwa kilivak toa su cemas Sinai tu soa ka jama-jaman nuna kilivak tin nuna masalutin toa tia cemas manarui makai tina gemau-gau toa 颂赞上帝荣耀的恩典 Sinai tu soa ka jama-jaman tia nutin satu soa sini pakin menemui tia nutin 在祷告中我会为了什么来颂赞上帝是单单因为耶稣基督的恩典或是因为某些外在的成就和成功才颂赞上帝呢 Acu manaruta galuina kinun asu binara ana malungwa ana maatsubu mana izwa supapurigu asubunsun tua su sisarapai tua su pasarisaru akisunarui makaya kemelang tua mana kilivak noa cemas ayaya pasemarau jantin tu soka jaman-jaman aruta kigaluina kinumnem saka datina nagamalu kinumnem saka kainuri 慈爱的主上帝，感谢你在我还是罪人时就赐下救赎恩典，使我在无助时能因着基督的爱得到支持的力量。求你帮助我
学习担当仰望基督的恩典，为此献上感恩颂赞，深信无论在任何处境，你的爱都与我同在。玛利玛利亚阿那nya kamai dari bawah mali mali asu kiliwak anya pasal sariwanga masan su kiliwak tanomen su sipau gau asu kaita nada kati Yesus Kristus nama kaya nama pas iling saka no izo hanya si serapai no sakasi dilamen Ori nama na su kilibak nama kaya na sikasiduan tuanya bicul kaya ngamen la su pusala tinaken ori nama kaya kana kitu rua parorau at lango tuama na su kilibak mali-mali aya kana inuri pakata sungadam di Yesus Kristus. Amen. Mali-mali itu suka jam-jaman nama kaya tinamisya selang sumupu kilaro ito ang kain at samas lada pinaano sa dapa susuin sa kadama kay tinanam takamalang to ang kilivag no at kamay talibabaw ay ka na pasamaraw sa kamali-mali latina na suriva tutso at kini adavan taja pingan